إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأعلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. Har bir uyushmaning bor o'zining politikasi da, ideologiyasi. Mana bizning politika endi bunda Moskvada tatar tilini saqlarga, tatar odatlarini saqlarga, endi tatar kulturasini saqlarga, значит, и biz uni yoshlarni не видим, главное bizning musulmonство привить endi. Mana biz проводим акции первый намаз, значит, biz такие религиозные, значит, кичлар уздрабыз endi Moskvada, как-то мин в других организациях, чтобы действительно болели за сохранность татарского языка, мин, например, не знаю. Elhamdülillah bizden tege Tatar uyuşmalarımız, Müslüman uyuşmalarımız var. Bizge de kirek alarda bu uyuşmalarda her vakit Tatar tilini öğretirge, bizim tarihimizni öğretirge. Elhamdülillah mında bu uyuşmalarda elhamdülillah bu iş alıp barıla. Dürüst aytilgen idi bizden Moskvada bizden tege şunday xiyalabız var. Her tege okrugda bizden meşitimiz ya Müslüman üzegimiz bulurga tiyiş. Elhamdülillah şu işlerimiz ekringine alıp barıla. Bunda da bizden Tatar işlerde de gerek elbette her okrugda ya her rayonda en yaxşısı indi bizden Tatar üzegimiz bulsa, anda Tatar tili, edebiyat, şunday tariximiz öğrensek bu en yaxşı indi bulacak alabilirse. Bizde вечера памяти biz проводим, да, вечера памяти выдающимся татарам, кто ушел. И вот кто ушел из жизни, очень многие, вот последние там 10 лет, 5 лет, олар как-то нам, как завет уж оставили. Вот эти татары, которые послевоенное время организовали татарское национальное движение, вот многие, они как-то нам завещали это вести, держать, значит, и сохранять. Вот. Меня, конечно, bizga потеря был до Порохова, меня последняя встреча Порохова был до меня Бубульмада, меня мында 19 января bizning онлайн 4 раза был до bizda, вот, значит, он киносын сразу 220 тысяч просмотров bizning, вот, представляете, да? Да, bizning татарлар инде меня бүтін Нижегородский, Рязанский, biz мында Бульмебез, Нитмебез инде. Меня ближайший план Нигамин Порохова вспомнил, biz хотим, наверное, на той неделе, вот, согласуем с сыновьями, и вечер памяти они хотят именно здесь. Потому что она последний раз здесь выступала, и вот вечер памяти тоже вот все мы пригласим, чтобы пришли на вечер памяти Пороховой. Tatarlarımız küp, Tatarstan şunday es kişkine. Biz Tatarstan bizim ofis, bütün dünyada biz yaşayız. Şunun için bizge de gerek bu alırga da şunday tege hem anı tege şula işlerge eğer tege Moskvada bizim şunday Tatar üzeklerimiz kübrak bulsa her rayonda, her okrugda inşallah bu faydasını da kübrak biz kurayacak biz alabilirse. Elhamdülillah, min de özümüne Lübirtsa'da işlerini alıp varam. Bizden de elbette urunlarımız yok, no ekrimgide urunlar bulmasa da şunday Tatar için, bizden dinimiz için işlerini alıp varabız. İnşallah yana yılga kadar niyetlenemiz indi, что bizden de özümüzden şunday urunlar bulsa, biz de inşallah bugünkü günde kaçan Tatar uyuşmalar kaçan uyuştırdık, biz alarını ayırmadık. Etkenlidir. На базе мусульманских общин her vakit aytaydık da, что мусульманская община бар, elhamdülillah bizden de Tatarlarımız var. Siz bizge gerek alarını поддерживать, ничек anda поддерживать, yürürge.
Бүгінгі күнде біздің, мәселен біз айтабыз, татар тіліні керек сақларға, татар тіліні керек популяризировать етірге, татар ислам діні бізні керек тұттырға да. Но мен ерім біздің родники мәшітінде, анда біздің 1000 кіші жиыла. Бұл 1000 кішіде неше татар кіші келе? Айтыңыз. Вот мына хазрат біле 10 кіші. 10 кіші максимум келе. Әлбәтте біз тырышабыз теге әзгенен дұғама, әзмәс инде татарша сөйләшергә, әйтергә, чтобы мына кешеләр күрәләр дә, монда татарлар бар, исәнләшәләр, контактлар калдыралар, без аларны тырышабыз инде чакырырга. Но biz әгәр үзебез бүгенге көндә үзебезне сакламасак, безне кем саклаячак? Мы с Хадр готовим большие, значит, такой документ по 100-летию Татарстана, какие предложения. Вот мы ждем от всех предложений меня. Нинди фикрлер бар, нинди уйлар бар, шул нилярный инди меня 100-летие Татарстана, чтобы мы все это обобщили, и мы хотим вот этого, значит, провести. Вот сейчас у нас год идет 100-летие Башкирии, да? Вот. Мы единственная тоже уж организация в Москве, которая вот как-то мы не делим. Без ифтар, мы отдельный ифтар делаем татаро-башкирских студентов. Да? И вот только несколько лет у нас такое новшество, значит, мы сделаем ифтар, значит, совместный для тюркских народов. Мы делаем концерты вместе с тюркскими народами. Многие выступают, тюркские народы, карачаевцы, нагаевцы, там, болгарцы. Да, вот это же тоже не инда как-то. Значит, поэтому в Москве кумыки и эти, ну, вот эти тюркские, вот, чуваши посложнее и якуты, наверное. Остальных практически мы понимаем инда. Ну, крымских сложнее, конечно, да. Вот. Имам Марджанина кем белә? Барыгыз да белә, да? Безнең Казанда иң мәшһүр, иң иске мәчетләрдән Мәрҗани мәчете, бу беренче безнең Таш мәчете, Казан ханлыгыннан һөҗүм иткәннән соң бу беренче мәчетебез. Һәм дә бу Имам Мәрҗани шулай әйткән иде. Бер кавымны әгәр юк итәргә теләсә, 3 әйберне кирәк алырга. Беренчесе ул дин, икенчесе тарих, өченчесе ул тел. Бүгенге көндә һәр кеше үзенә сорау бирергә кирәк. Нишлә миндә бу ишесеннән нәрсән мин югалттым? Нәрсән мин сакладым? Һәм дә үзебезгә сорауны бирергә, җавап бирергә, иншалла бу программа белән аны иншалла хәл итәргә, да, я динне өйрәнергә, телне өйрәнергә, тарихыбызны өйрәнергә, я бүгенге көндә әлхәмдүлилләһ барысы да бар бу, да, китаплар бар, интернетта бар, хәтта Татарстанның корылган ана теле да программасы бар. Нам никто не запрещает разговаривать на татарском языке. Без барыбыз да авызга соккан кеше юк безнең. Татарча давайте үзара татарча сөйләшәйек, татар җырларын җырлыйк, балаларны татарча өйрәтәйек, да. Кем безгә нәрсә әйтә, все же от нас зависит, бездән утыра, да. Вот, поэтому у нас вот молодежь, у нас в год 10 человек женится примерно в штабе, вот, организуют татарские свадьбы. Вот на той неделе был уникальный случай, сюда случайно совершенно пришли 3 пары, да, и они все 3 женились здесь. Наши сайты смотрите, привлекайте к нам людей, значит, больше аудиторию расширять нам нужно. Мы на бизнес бар активисты, 150 человек, да, вот мы их ведем уже 5 лет. Вот, мы начинали, может быть, там со 100 тысяч, да, их хадр у этих вот активистов у 150 тысяч, у кого 20 тысяч, у кого 15, у кого 5, у кого 3. Вот в общей сложности у них 3 миллиона подписчиков сейчас у нас, 3 миллиона, да, только у наших активистов. Из них 1 миллион у нас повторяется, 1 миллион у нас не совсем нас, может быть, сразу реагирует, а вот так вот и информацию мы за 5 минут на 1 миллион подписчиков, конечно, распространяем. Такого в татарском мире тоже йогинда, да. Но у каждой организации бархиял, есть мечта, да. Вот у нас тоже есть мечта. Мы хотим в Подмосковье татарский поселок, чтобы жили там татары или наши друзья татары, да. Вот чтобы там татарская школа, татарские ясли были, татарский фитнес-клуб был, да, и, значит, тоже, естественно, значит, и мечеть на татарском языке, да, вот. Но мы хотим, как
мы много обсуждали, вот как сохранить татарский язык, да? Как сохранить татарский язык в мегаполисе. Вот это тоже только у нас такая методика. Мы видим это через тренинг, через внушение, через вот такую вот работу внушения, тренинга, сендру с малолетнего возраста. И у нас своя методика на каждый возраст. Вот это наша такое, значит, политика, которую мы ведем. Что касается мусульманства, да, менаул киряк, ну, ничего она меня кутярега, ничего она кубряк кшелярга. Без улебес это через молильные дома кирякная. В каждом микрорайоне у нас должна быть площадка, где изучают Коран, где собираются на намаз, да. Площадка ларкирякная. Может это в офисе, может это в школе, может это где-то вот, или вот как пример есть в Бутово, по-моему, что ли, мини-городом, да, Бишбульмали квартиру, он, да, и Коран, да, изучает, и там женщины отдельно, ребята, и они на намаз собираются, и собираются там все мусульмане. Да. Мы, конечно, вот мы видим в будущем, вот будущее мусульманство привитие к татарам и вообще, ведь она и Порохова говорила, она не делит мусульманство, ведь не ойрмай миллятно, да, но вот это вот мусульманство в Москве мы видим, конечно, вот через эти молильные дома, площадки, которых должно быть тысячи и тысячи. Наверное, к этому мы постепенно будем, я думаю, что идти уже, конечно. Бірнеше юл бар, ничек біз Аллах Тәләгә якынлашабыз. Беренчесе ул біз Аллах Тәләнең әмерен эшлибез. Приказ Аллах Тәләнең эшлибез. Чөнки булды бер кавым, Яһуди кавымы, Аллах Тәлә аларга әйтте, Құрбан шалыгыз. Алар әйттеләр, кемне шалырга? Аллах Тәлә әйтте, сыйырны шалыгыз. Алар сөйләделәр, нинди сыйыр булырга тиеш? Шундыймы, нинди тесе булырга тиеш, ничә яшь булырга тиеш? Шуның өчен алар бик авыр аны соңгы тапкыр таптылар. Без дә, әлхәмдүлилләһ, без әйтмибез, нинди сарык булырга тиеш, ничек Корбан гаете җитте, без барабыз да шалабыз. Ул беренче без Аллах Тәаләнең әмерен эшлибез. Икенчесе, biz Корбан чалган вакытында ничә Корбанны 3 өлешкә бүләбез. 3 өлешкә бүлгән вакытта бер өлешен нәрсә без мухтаҗларга бирәбез. Бу тагын башка безнең теге юл кайчан ничек без Аллаһ Тәаләгә якынлашабыз. Икенчесе, безне ничек туганнарны җыябыз, аларны сыйлыйбыз, мәҗлесләрне үткәрәбез. Бу да икенче юл ничек без Аллаһ Тәаләгә якынлашабыз. Һәм өченчесе, без менә үзебез калдырабыз бу итне. Бу да итне ул гади ит түгел, ул да бәрәкәтле ит. Ул да аның теге изге көннәрдә шалынган, изге көндә теге изге ниятләр белән шалынган. Бу да biz inşallah bu id белән inşallah чисторанабыз, inşallah Аллаһ Тәалә да ашаган вакытында без дә inşallah Аллаһ Тәаләгә якынлашабыз. Бу да 3нче юл, ничек без Аллаһ Тәаләгә тагын якынлашабыз. Шуның өчен Корбан гаетендә безгә кирәк аны Корбан шалырга. Әлбәттә, кайберләр әйтәләр, бүгенге көндә башта пәйгамбәребездән кирәк, аннары үз исебездән, башта әнидән, әтидән, балалардан. Ничек безнең татар галимнәребез, мусульман галимнәребез нәрсә шул турында әйтәләр. Беренчесе, пәйгамбәребез заманында әлбәттә ул 2 Корбан шала иде. Но ул аның өчен генә булды аның өстендә. Безнең өчен булмады шундый Корбан, ничек Расулыбыз исеменнән шаларга. Поэтому кайчан без Корбанны шалабыз, без үз исемебездән шалабыз. Беренчесен Корбанны. Икенчесе, Корбан шалган вакытында безгә кирәк, бездә ничә, скажем так, безнең гаиләдә ничә доход бар. Мәсәлән, пәйгамбәребез вакытында бер доход булды да, ир кеше, добытчик әйтәбез да, который үйне, теге гаиләне ашата иде, акчаны китерә иде. Шуның өчен пәйгамбәребез әйткән ничек, сезнең гаиләгездән бер Корбан шалырга кирәк. Әгәр безнең мәсәлән иптәшебез эшләсә, может, бәлки балаларыбыз эшләсә, аларга да теге, аларның теге мөмкинчелек булса, аларга да алар өстендә бар шу ваҗиб, аларның өстендә дә бар Корбан шалу. Шуның өчен әгәр безнең гаиләбездә, мәсәлән, ир дә хатын эшлиләр, әгәр мөмкинчелек булса, 2 Корбан шалырга кирәк.
bu har yıl, çünkü Allah Teala bizge bu yılını birde şunday mümkünçilik, biz anı çalabız. Eğer birmedi, bizim üstümüzde şu yoktur. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahus samad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahus samad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahus samad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. İlahi amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve afanna ve gafir lana ve arhamna ve ente erhamur rahimin. Ya Rabbim, Ya Rabbim, Ya Rabbim, kin rahmetleri bilen ucbu kılmış kıranetlerini kabullardan elesendi Ya Rabbim. Ya Rabbim, ucbu kılmış kıranetlerden hasıl bulan ecir sablarından bizim Peygamberimizge Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruhuna eriştirsendi Ya Rabbim. Anı ehli beytine, anı sahabe-i kiramın ruhlarına eriştirsendi Ya Rabbim. Ya Rabbim, şulay başı peygamberlerinin, enbiyalarının, evliyalarının, şehitlerinin, ustadlarının, Rablarının ruhlarına eriştirsendi Ya Rabbim. Hem de şulay Ya Rabbim, başı mümin, müminə, muslim, müslimə ruhlarının şahat eylesendi Ya Rabbim. Ya Rabbim, bu mecliske yığışkan kişilerinin, kul ko'targan, emin etken kişilerinin de Ya Rabbim, Allah'ın jidi buğun abi babalarımızın ruhlarına eriştirsendi Ya Rabbim. Jidi buğun abi babalarımızın ruhlarını şahat eylesin, kabiler nur munavvar eylesin de urunlarını cennetlerde kılsandı Ya Rabbim. Hem de Ya Rabbim, bizden dua ümit etken Ya Rabbim, arvahlarının ruhlarına eriştirsendi Ya Rabbim. Allah'ın da ruhlarını şahat eylesendi Ya Rabbim. Ya Rabbim, Ya Rabbim, bizim abi babalarımızın ruhlarını şahat eylep, Ya Rabbim, Allah'ın bendeşilik bilen kılgan günahlarını üzüngüne gafu ve mağfiret eylesendi Ya Rabbim. Allah'ın kılgan izgi gammellerini kabullardan eylep Ya Rabbim. Ahiret günde Ya Rabbim, senin karşında bulgan vakitte kurriga anlarını nasip ve müesser eylesendi Ya Rabbim. Hem de şulayık Ya Rabbim, bizim abi babalarımızdan, bizim tuğanlarımızdan Ya Rabbim bulgan nesilleri Ya Rabbim, tuğanlarımızga da Ya Rabbim, Allah'ın barısına hidayet, takva birsendi Ya Rabbim. Ya Rabbim, bu mecliske yığışkan kişilerden, kul ko'targan, emin etken kişilerden de Ya Rabbim, barımızın da sen yolda tutturup barışı insanlardan bulurgan nasip eylesendi Ya Rabbim. Sana gıbedet kılgan, sana şükür etken kişilerden bulurgan nasip eylesendi Ya Rabbim. Namazını okugan, urazasını tutkan, zekatını tülegen, hacga bargan insanlardan barımızga bulurgan nasip bu müesser eylesendi Ya Rabbim. Bizim de Ya Rabbim bunlarımız, bizim ballarımız, onuklarımız, nesillerimiz barısı da Ya Rabbim, bizden Ya Rabbim, Müslüman kardeşlerden bulup Ya Rabbim, sana gıbedet kılgan, sana şükür etken insanlardan bulurgan nasip eylesendi Ya Rabbim. Bizni dinni bilgen, milletin tutkan kişilerden bulurgan nasip ve müesser eylesendi Ya Rabbim. Ya Rabbim, şulayık Ya Rabbim, xavf xatarlardan, neşer kişilerden, sırxavlardan, vesveselerden üzüngüne saklasandı Ya Rabbim. Hem de şulayık Ya Rabbim, bu meclisine kurgan kişilerge Ya Rabbim, kim yardım etken, kim kurbanını çalgan Ya Rabbim, Allah'ın da Ya Rabbim kabullardan eylesendi Ya Rabbim. İki dünyada da kurganın faziletin nasip ve müesser eylesendi. Hem de Ya Rabbim, şulayık biznin işlerimizde Ya Rabbim, milli işlerimizde, dini işlerimizde Ya Rabbim, alga taba barıp nasip ve müesser eylesendi Ya Rabbim. Bizim İslam dinimizge, milletimizge yardım etip, fayda getirip bulgan insanlardan bulurgan nasip ve müesser eylesendi Ya Rabbim. Hem de Ya Rabbim, şulayık barımıza bu dünyaya menge kilmedik. Bu dünyadan gitken şakta ahirgi sürlerimiz eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i şehadet bilen, kelime-i tevhid bilen gitken insanlardan bulurgan nasip ve müesser eylesendi Ya Rabbim. Ya Rabbim, barımızga da Ya Rabbim,
Faydalı g'ilimlarni bersen de ya Rabbim. Bu dünyanın g'ilimlarni, kilesi dünyanın da faydalı g'ilimlarni biriga nasip olma. Serelesen de ya Rabbim. Ya Rabbim türlü afetlerden, gavgalardan, naşar kişilerden, sırxavlardan, vesveselerden, kustüyden, şeytanlardan, jinlerden üzgüne barımızı da saklasan de ya Rabbim. Hem de ya Rabbim kilesi günlerde ya Rabbim uyuşturgan kişilerge, yardım etken kişilerde de ya Rabbim. Bu ya Rabbim elhamdülillah bizim isterlerimiz dolu halal rızıklar bilen bugünkü günde ya Rabbim kilesi günlerde de ya Rabbim isterlerimiz her vakit halal dolu rızıklar bilen bulura nasip olma serelesen ya Rabbim. Ya Rabbim bizim rızıklarımız, kesiplerimiz, mallarımız barısı da halal bulsaydı her vakit. Ya Rabbim sen ibadet kılgan, sen şükür etken insanlardan bulura nasip olma serelesen ya Rabbim. Ahiret günde ya Rabbim Peygamberimizin şefaatine erişirge nasip eylesen de hem de şulayık Peygamberimizin Kevser suresi sulardan içken insanlardan bulura nasip eylesen de ya Rabbim. Hem de şulayık barımızga da bizge, bizim ballarımızga, etenelerimizge, bütün nesillerimizge de ya Rabbim. Ya Rabbim cennet ehlilerden bulura nasip olma serelesen de. İn yukarı cennetlerge cennet-ül firdevs'e erişirge nasip olma serelesen de. Sırat köprülerini uzgan vakitte ya Rabbim, şalgan kurbanlar üstünde uzurga nasip eylesen de ya Rabbim. Hem de cennetke kirgen vakitte Ar-Rayyan degen kapkalarına, yani uraza tıkan bulurga nasip olma serelesen de kirge. Hem de şulayık ya Rabbim, in yukarı cennetlerge cennet-ül firdevs'e erişirge nasip olma serelesen de. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyid Muhammed. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربي أني مثني الضر وأنت أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك الله